Arimi aya ni mareganite na riandikithia ria gikundi kimwe kia arimi a kawa kuma thothaitiri ino kiria kuvitukira nyomba na nenda cia ukinyaniria kirandikithia thuthuria gukorwo kiumbikwa niguo kumburania uria mbeca cia arimi ikoretwo ikivuthika thothaitiri ino. Makiaria ni maugite ngarama ya kurugamirira uthuthuria uyu ni gukorwo i murigo munene kwi arimi ni gukorwo mwigana milioni 40 igakorwo ikivuthika na uguo ukavutio thii wa nambere wa thothaiti ino ikiririkanagwo arimi wa utongo wa bururi nuravutitwo na gikiro kinene ni king'uki kia murimu wa corona. Approximate figure iria igatumika na inquiry ni almost 80 million to 86 and something million thini wa gwika inquiry ya Murwe. Guku makigwataga mbaru vatwa mathavu ma mbeca gukorwo makithurimwo ni marakanyiriria moroto aria marandikithio tuiria wikwe matongoretwo ni nyonde ya gutongoria thothaiti ino na njira cia ngungo niguo kuvingia mavataro manda ciao. Turenda kuga gutie inquiry tungitikiria nundu inquiry iramini gutumira mbia cia murimi na ria maretia mbia kumarenda gutumira mbia cia murimi ni ati murimi uyu anakoragwo ina thina ya mbia. Koguo bau ni twarega twauga tutikwenda inquiry kira tukenda tukathie uria report irauga tumavitia turoneka tunini tuthie mbere na kurekebishwa. Uguo ni marauga ni kuri na njama ya turia neme turia turumite ini na kuivita kugwithia thothaiti ino ya Murwe ta thothaiti iria ibarigiciritie na uguo gutara arimi gutemana kauge niguo matige kore mathina ri maria mangigwithia thothaiti ino no arimi wa kawa mwenari uyu. Inquiry umene ni itumagira a lot of money kuma mbiari cia murimi ni tondu either ni maafisa thirikari magauka gwika kana ni company private tugacagura yuke ike as long as ni tukavitukia na minute ati ni turenda inquiry kavinda kau niro mbeca cietu igakorwa ciambiriria kuriwa. Mwaka muthiru tariki 24 mweri wa 12 maabitha kuma ruvongero rwa urimi ni matwikire kuvesera ripoti yo tonga na uria mbeca ikoretwo ikivuthika thothaitiri ino. Ripoti iyo ni onanirie mavitia matongoria gwa ngombo ya mwegano wa milioni 4 kuma kwi mvonge itetikiritwo ni mawatho ma shirika guku ciire kiumira kana arimi onthe ni matwikire kumenyithwo na njira nginyaniru gwoso kwa ngombo ya mwegano wa milioni 62 iria cia makinyagira ta ngombo cia Chari Advance. Nie ningivo ya arimi ni nyivetie muno iyo tio njira ya solve problem akorwo mbia cietu ni ndia tutingithie na mbere na kuga iriwe tungiuga twikare nthi twaranirie nundu anocio raria nwakorwo anake na kivoto giake tue tungiuga tutirenda vinya tungiuga tarimi twikare indi tondu gutie mundu kathama gaturi twaranirie turorie baria bana wagiriru niguo kuthiria ndugamano na ngucanio thothaitiri ino ruvonge rwa urimi ni rwatwikire rwa kuvecana mandikithia mameniti cionthe cia micemanio ya nekwa nere gakorwo igikwa igakinya gwa obiciri ciao mavuku motonga gukorwo makirutwo na kunanu kwi arimi na thothaiti ino ndigakorwo igioca ngombo cionthe bandu riva murimi. Mandikithia mama maratanywa gukorwo magitikirwo kana kureganwa namo ni arimi tariki 14 mweri uyu. Ugwati uri ongetherete thothaiti ni ya Murwe ni kugwa angikorwo titinwo kuthii na mbere kwingirwo thiini wa ruti wira wayo gukurite na rikuri minister wa urimi Peter Munya kwingirira na kugitira rucio rwa murimi wa thothaiti ino. Dennis Fundi, Kameme TV ni mwana Musagori, kaunti ya Embu.